Pozdrav ljudi, ovom prilikom bih želeo da ispoštujem našeg brata, admina grupe Horologije ljubitelji satova, Pava Lasrića, i da vam pokažem svoju kolekciju satova. U svojoj kolekciji imam 24 sata, pa neću puno dužiti kako ovaj video ne bi dugo trajao. Počeo bih prvo evo sa ovim satom. To je Tissot PR516, znači vrlo lep, elegantan sat. Jedino što se datum ne menja brzo. Ovdje sam malo pogrešio u vezi datuma, ali čekat ću do sutra pa da vidimo kako će biti. Inače krunica potpisana. Doxa Conquistator Automatic, znači u boji zlata. Naravno nije zlato, već je pozlato u pitanju, ali kod svih ovih satova ja gledam da stavljam zlatne kopče. Ovaj sat sam već postirao na grupi, znači Enicar 1443916. U principu se ne trudim da pamtim te neke referencije, ali eto, ovo sam upamtio. Vrlo jedan lep sat i imajući u vidu da je ovaj sat iz neke 67. godine, zaista je baš ono dobro očuvan. Tu je naravno Kortebert, jedan od novih satova u mojoj kolekciji, njega sam isto objavio. Kortebert Grand Prix. Nekad davno sam imao jedan Grand Prix koji sam prodao. Bio je čak i očuvaniji od ovog. Ali eto. Ovaj sat je juče stigao, znači Hanova, i njega sam već objavio. Sav u čeliku, što je vrlo dobra stvar. Znači kada kupujete vintage satove, najbolje da kupujete all stainless steel, znači ceo da bude u čeliku. Adria, njega trenutno nisam navio, on malo kasni, pa neki servis će mu dobro doći, ali ovako isto poprilično očuvan sat. Kronel, i njega sam već objavio, znači najnoviji sat u mojoj kolekciji. Tu je i ovaj Seiko, takozvani Picado. Kasnije želim naći njegovu originalnu narukvicu. Jedina mana ovog sata što je ovo rastojanje 19 mm, što je malo nestandardno. Ali eto, ja sam uzeo ovu meš narukvicu, pa onda sam glanc papirom obradio ove krajeve, pa nekako sam uklopio. Seiko SNKK 71K1, sat koji ima sentimentalnu vrednost, znači njega sam kupio tako što mi je sestra poslala novac za moj rođendan. Dakle, ovaj sat neće biti nikada prodan. Seiko SRPD 29K1, znači Black Monster. Isto jedan dobar sat. Citizen, znači i njega imam u čeliku, naravno. Raketa za slepe ljude, znači kada pritisnete ovo ovdje dugme, otvara se poklopac i može se vidjeti koliko je sati. Poljot, i on je poprilično dobro očuvan, treba neki servis, pošto malo žuri. Jacques Le Mans N207ZC, tako se zove, znači skeleton, i pozadi isto tako je prikazan mehanizam. Miyota 8N33. Jako mi se sviđa zato što kao kod vintage satova imamo
zaobljeno staklo i pleksiglas. Sada krećemo na kvarcne satove. Sa kvarcnim satovima, znači Tissot PR50 Titanium. Vrlo jedan lagan sat. Čak jednom sam ga stavio i zaboravio sam da sam ga uopšte stavio, znači koliko je lagan. Swatch, znači hronograf. Edifice, Casio Edifice, znači po meni puno bolji model od onog drugog Casija, a nije previše skup za razliku od njega. Ovaj sat ima sentimentalnu vrednost zato što mi ovaj sat uzela moja žena kada smo se uzeli. Tako da pretpostavljate nikada neće biti prodat. Casio Edifice hronograf. Jedan moj poznanik mi je dao jedan Skagen, ženski sat koji sam ja dao ženi, i ovaj sat u zamjenu za raketu u obliku televizora i jednu raketu sa rimskim brojevima. On je hteo da mi da ovaj sat pošto ga je podsjećao na njegovu verenicu sa kojom su kasnije raskinuli. Ali baš je ono dobar sat. Ovaj indikator nije radio usaglaseno sa kazaljkama, pa sam odneo i to sredio i zaista je dobar sat. Edifice, ovo je solar powered, znači vidite kad pritisnete ovo dugme, ova kazaljka pokazuje nivo napunjenosti i ovaj sat nikada neću otuđiti, zato što mi je pola novca dala moja pokojna baka kada je uzela negu. Tako da čak i sve kvarcne satove da prodam, ovaj ovde i ovaj nikada neće izaći odavde. Casio Duro, znači Pepsi, svima poznat sat. Bill Gates, znači jedan od najbogatijih ljudi na svetu, ovaj sat nosi. Tako da eto. On je došao sa gumenim kaišem, ja sam stavio ovu meš narukvicu koja je Daniel Klein, a isto tokom ovih nekih letnjih perioda ja nosim NATO platneni kaiš u obliku, znači, Pepsija. Tu je i G-Shock. Znači, po meni svaka kolekcija mora imati G-Shock. Tu je i Lorus. Ovo je isto zamena. Ja sam imao Jacques Le Mans Liverpool, jedan hronograf koji je bio 44 mm, a meni je bio velik za moj zglob, pa sam ja uzeo ovaj. Znači, napravili smo trampu. I Jacques Le Mans 755, njega sam već objavio u grupi, znači jedan prelep sat sa prikazom mesečevih mena, znači Moon Phase, ovako liči na Breguet. To je što se tiče ove kutije. Tu imamo i ovaj sat, njega sam objavio za prodaju, znači Paladin. Ovako liči na Rolex i ovi satovi su na prodaji, znači Casio ovaj, koji ovako liči na Longines Evidence ili na neki Frank Miller. Onda ovaj sat, primetio sam da ga u zadnje vreme nosim sve manje i manje, pa da ga prodam, kažem, možda će ga neko više nositi. I ovaj ovdje G-Shock i on je na prodaji. Tako da eto, pozdrav svima u grupi i naravno našem adminu Pavi Lastriću. Pozdrav!